Kwego kera gwetire mirobiri yabere ko keko gochera sembyo kurwaga kete goika chinsa echiga 10 ekionga chinsa 10 asenchira yobwenye nchenga trini nyaboga havira kariri nero gochikwene kechibicha na marengo ikira chira senchira yobwekerano woiga kurwa sensemeri yebimanyerire tori nere Wilson Makori kabane ncho komwera ngomanyinga na ari atoikeire Ngachinsa ikomitogo chaka korase bunge ya bonchari abu aso yore kobora ekerogo kyobo bunge ase bunge yo muskecho John Onkeri nige sokiri na koboria abagusigo chama buno bugesaku eria pachikwene kya bunango chikonyora barre ekerogo ase obochori wogocha John Ondieki enabugana nchentebe nga bunamomanyete ase serikali ya Kenya Kwanza omuntu tubwata ororo buno murayi osoyo iroba ekerogo no mu waziri Mikosi Ugamba onyero tubwata ronanda ko kolega singia kabisa kolende ine ntude ya gatatu nande toko mochikoranga nko guturikende kurwa serikali lakini sikuru labantu bali bali gali roche na Nairobi kuru Kibera kwenda Kyogo Women Rep ekero kego umushimiwa Timothy Bosire uyo rumogachi wikemo ya ODM aitwe ngabo munyakerogo we oli otaisaini yani na executive umunyakerogo oli utali kubanera okorwa amachiko ase ekiombekia NTSA National Transport Safety Authority inchengo tabanga mbuyaka netegekogera ere nigalenge usinigale oyo mugwa barayibuli abanene kabisa se kiama ya ODM abo asendo omugwatani so a member nkigiragere osikuli ODM bakarusia chi deputy bere oyo mo Hassan Jo no paranya akaiwa mu waziri wetrase influence ya Raila tumana goja bakarusia chairman Mbadi omogere osomo soba kurumata ega nera akaiwa obo waziri bwa manage bwo gacyusa kibese ngibata kuruseria bosiro mo gasi yo gacika kogera gasi twanye kore kurumagega nyachana abete gasi yo bosiro ne kibasa kwa cha ODM ne kyamekanana ke konya chi million ntiata yetu yakyo bakarusia omubunge okurukunga pio wandai bakamwega asi yo waziri wa mangana ya energy uzikistima na mangana mafuta mwato kwa na ngaba gusintwa iriye bo PS basha tulistia maritalia ntometanga waja kanyora lakini ntwa iri kuno muchakano okonoko workinga twachayirwe ese nitute bangite wanu njuko rangiri kwa noko enkora ngalinga abagusia barayi baitu mororo moro sienchira moro kinga itoko kenda kucha onye muliko korabo lino liyo nkora ngalinga sana abasae tuwebekamo totebe nga itoko rikuchia egora barayi baitu basinyire oyo bali UDA barasoli bali UDA ebagotete UDA yo kasenje bakoragera voka oyo ODM neragotete ODM senje nana bwa selfish interest ya roro etotagete tonyore enyumba ya moyo mugusi okwanirwa yamo ekora una abantu banya ko babanogeria baya igongrangeria abusi baitu kurunyamira mpaka Kisii County chi constituency yetu chonzi Kianda Kisii County constituency yetu Nyamira County tokwane eluga ya moyo mundo kurugusi elinde tosikwe Kenya ema tukare busyo na intotwala libaga ase serikali na kwakonya abantu baitu ena moniana biama na asentunda yende niga abanyanyimbo chimibere na 15 na babere batumire kuru Kenya na goika asenseri ya Haiti bunenchira yamo yokoenekya osiyo gakonya koreta omorembe asenseyo eyemagega yo mwakweta abanyanyimbo chiminye gotuma goika ase ense eyo kago kwana kerari kubabwatoka nigo mu waziri bo borendi boime omuske Kipchumba Murkomen aboria abanyanyimba abo goika asenseyo na gokore gasi yabo goikerana. By you joining them, we believe that you will provide great success. So far, our officers who went ahead of us have contained so many of those gangs. And I believe that you are going to vanquish them, you are going to create a working environment for the Haitians, and you are going to hand over our country
to the locals in that nation, working together with the Haitian police to make sure that they have a country that they can also enjoy freedom. I've given you the best training so that you can be able to do that job. Muko tayari kwa hiyo kazi? Yes, sir. Muko tayari kwa hiyo kazi? Yes, sir. At the port of entry, that every traveler who is coming into the country is being screened, and we have also enhanced our surveillance, and especially now there is the mention of Marburg, which is a more serious disease. We have not gotten any data that shows that there's Marburg in the country as at now. I know WHO, they have mentioned something to do with Tanzania, but as a country, we do not have Marburg in the country. Therefore, I want to call for calm. In the Ministry of Health, in the recent past, you have seen that we are in the process of rolling out our universal health coverage to ensure that everybody in this country enjoys the available, accessible, acceptable and affordable quality health. Na kerengana yoko bwato kwa basae egenderete gusara imensity ya Kenya nigo mo senator we county ya Kakamega omuske Bon Karware esokire na koboria abarai anene mono ya bisi yo bora yo murai bwense kwenekeria aba Kenya oborendi na teriko bwata abasae. Time has now come for us as national leaders. We sit down and ask ourselves, what happens in the office of the president? Wakati Kenyatta mzee alikuwa rais, there were extrajudicial killings, there were abductions. Mwishowe Josiah Mwangi Kariuki, Tom Mboya wakauawa. We must ask ourselves why. Wakati Kenyatta alienda Moi akaja, tukawa na extrajudicial killings na abductions. Watu wakafa, miongoni mwao akiwa Dr. Robert Ouko. We must ask ourselves as Kenyans, why? As Chief Whip, I appeal to the President of the Republic of Kenya. We now need a sober national conversation. The era of extrajudicial killings and abductions must come to an end immediately. At our age and experience, we are not supposed to sugarcoat something when it is wrong. There is no human being anaweza kuji-abduct alafu ajiue. Na omo prime cabinet secretary omoske Musalia Mudavadi nigeso kirioseni gakwanire na gotogia ekerenga kyokorosya serikali yobomo asatebire ekerenga no koreta amagendo na teri korwania kisa kukende gionsi. Tumekuja pamoja na tunataka tushikane kama Wakenya ili zile sera ambazo rais aliweka kwa manifesto yake tukiwa kama Kenya Kwanza, na kuchunga mambo ya afya, kuhakikisha mambo ya nyumba katika taifa letu, ukosefu wa nyumba watu wapate, uhaba wa kazi, kuimarisha kilimo, kuhakikisha uchumi unabadilika, kwa sababu alipopata ushukani yale madeni yalikuwa kule ndani ni madeni ya ajabu, ni mazito na bado azidi kupambana nayo. Kwa hivyo kuungana kwetu ni kwa sababu lengo la muhimu ni kuhakikisha kwamba yale ambayo anaamua, yale mazito tumpatie nafasi, tumuunge mkono, asiwe mtu wa kuangalia nyuma kwamba nani amesimama nyuma yangu. Tunataka asimame mbele, aongoze wa Kenya, tutatue hizi shida. Ndio kwa sababu tumefanya maja.
Hatujafanya maja kwa sababu tunataka tupige kabila yoyote. Tumefanya maja kwa sababu tunataka serikali ambayo ni imara, tupambane na yale nimesema saa hizi kuhusu uchumi wetu na taifa letu. Na mimi nataka niwaombe wa Kenya kwamba tusimame pamoja na Mheshimiwa Rais, tutekeleze huo wajibu. Na umurai wense oyoikirana ase kanisa eyemo imia Cheptois account ya Bungoma Masabo nigo aigereire egetambukiro gyokorosia serikali yobomo amo no kubwaterana na barai korwa chinsemo emeyense asatebire egangenene no goikirania na gokorera aba Kenya na gokorera aba Kenya magendero una barirete chira chinga kichirie che campaign. Baliana ya kwamba tunataka tuungane kama taifa, na mimi nimeamua kama kiongozi wa Kenya kwamba siasa ya chuki, migawanyiko, ukabila haitaendelea katika taifa letu la Kenya. Tunataka siasa ya kuunganisha Wakenya wote, kwa sababu sisi wote ni ndugu moja wa taifa moja ambao tuko na destiny moja kama watu wa Kenya. Na ndio nikasema hata mbali na pale tulikuwa tumeungana na tumeunda serikali, pia tukanyosha mikono yetu hata wale ambao tulikuwa tunashindana na wao, sio kwa manufaa ya ubinafsi, sio kwa manufaa ya siasa, sio kwa manufaa ya viongozi, kwa manufaa ya transformation, maendeleo na haki ya Wakenya wote. Pia na wao tuungane ndio tuweze kuharakisha kazi ya kubadilisha Kenya, kazi ya kuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele. Wanje murigereria goikiraga bunongo chwikire omwere wiki ongachinsa ikomya senchira yo wenge konene ngo gatenga yo mana yanda mange no chikonyora asenchira yo wekiranu asobotu kwa bwarero chinsa ibere na chinsa enya no yo minto Clinton ondiginchenga treni nyaboga maega yechikamere twaingenere Wilfred Matundra Wilson Makori nero inge kura sense meri ebimanyerero nabo igo Havila Kariri nero na kechibicha na Mario ingo kirachira senchira yo bwekerani twakuganire oborigiriri boro byasemero bire kobwate anene mono emisa encheno. Bye bye, tumirane ritkoria anki. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Nilan Hub neye moya chiduka echichiko n'ebintu bigutumika service na bigase nyumba yao, yani furnitures aseli golidia mabuko ebyo bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwata chi throw pillows echujire chichingenjo au nabwego ne chikala au mbabwata recliner sofa sets echura onchura nebuno kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echujire chechi 7 seater nabwego ne chechi 6 seater echujire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echura tumeke aso kubeke TV yao buya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyoranga Nilan Hub igobwato murulio olipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imeyo muchomo songo asebara yasunika migori otara ikasenya gitari ya nyangena boigo nabo waka esimi gwetrase chinamba chito echuchire enoti sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enoti sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye
Elio okole amonjilio asinka yao lero. Nilan Hub, where style, comfort and quality meet. Getemba Television ekionga kia Mwamogusi. Coming soon on Getemba Television. Okioma. Joy na mwa upendo usipende. I kill you or I marry Joy. Ubuna bobo gimanta ke tomenyere buona. Ekwaronta yora kwigirita inyo kubwata taliso bwate. Kamu jeshi isoba kamanyenga. Coming of Kamu jeshi is jeshi in compound his. Hai nyanchama. Kwani ndagire yukuri minto gaika. Eya nyoko na iso. Joy. Kamjesh, umekuja kufanya nini? Nimekuja kukuchukua wewe. You only have one option. Is either I marry you ama niwe babako. Nini? Lakini akituma itimbo atitata na mama. Na biye kambo atengo tamera. Wona acha ukubole ngante kama. Nancho nyome. Mche. Ya. Tena na bunore. Simama hivyo venye uko hivyo. Leko moro yuse. Joy. Nyanchama coming soon on Getemba Television ekionga kia Mwamogusi. Getemba Television ekionga kia Mwamogusi. Peak Dental Clinic nenya gitalie kurubo gwene bwabo aso muchando bwa maino igo bakurubo kale bwabo buna okorusia maina ali abwato muchando koya sivya komenterwa amaino asebalia agogete nkohwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina ali abochogete enya gitalie nige kurubo kale bwo bwensi asedi golide nsekegima mbambwate nsema sa bana bakubutera nabo igo kogoserelia obokoreri bwabo no bwabo ngo nendo bwikirano wigo ngokora bale scanning chimashini chabo ni chibirongo